Maruto hangripe monggo sing siji ditumpaki pangombyonge sing sunat ayo monggo dibantu Kang Danang monggo Kang Aldo dibantu adik-adik itu pakai Riok Ponorogo. Mumpung ketemu Riok Singolodro, ngomong Putro. Wong bisa nyawang katampi lilo atimu Kang Timbul. Lilo lumantar semanten Mbak Diana. Yo monggo Kang Kaya dibantu adik-adik ditumpak Riok Ponorogo. Mumpung ketemu Riok Singolodro sore iki Singolodro momong putra. Ayo ayo